أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. Mataanas walla nalilinding niyan sumya maratiaya. Mataanas walla na diniyang kebayaan sulangwan o makadura tamyungkir. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Bigan sa idin ko kaperang susiran na pepemunoon siran sabab sa mataan na siran na inaniaya siran. Na mataan na swalla si iko katabangikiran na sabna raga usian. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Siran na biugo siran ko mga ingdiran sa diuntol. Giyabu agi iran katerwa sa ayakad na naminas walla. Na udar na walla sumanga manusia so sabeed kiran sabab ko sabeed. Na miyang agagubadin sumanga simbaan. Asawami, gubiyaon, gu salawato, gu sumanga masjid ap keeluiron sungaran walla sama dekal. Na mataan na tebangan dan walla sub tebangerkan yan. Mataan as walla na titu ang mabagradikern. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Siran na upaka kepaarami siran ko lupa. Na ipemayan degiran susambayang gu tunay niran su zakat. Gu isuguiran sumapia gu isapariran sumarata. Na kapaar wallah su keekiran kup kekaulaulah. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. Nauta palisa kairan ya Muhammad. Nasab na ratum ya plis kumyaw na aniran su pagtaw Nuh gusu Ad gusu Samud. وقوم إبراهيم وقوم لوط. Gusu pagtaw wa Ibrahim gusu pagtaw Lut. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. Gusu mga tao sa Madian. Gutia plis sumusa. Na piyaka teliakan samalayat sumanga kafir. Orian ya na dinagakan siran. Na antuna aimyam betaduki alina kukiran. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. Na madakala paging de binina samis kanyan. Kugiiran kanderwaka. Nas kanyan na miyamang iruber sumang atapian. Gu pari dia kia ganatan. Gu turuga na mapuro. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Basiran de makalalakaw kulupa. Na adna bagyan nira na mga puso ami penggede-gedeiran. Udi na mga tangila ami pemamakinegiran. Na mataan na ya. Adi kebutas sa mga kailay.
Naugay na aya kebutan na sumanga puso aso sisii ko mga rarab. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. Na pengniran rakaya Muhammad kapagalukaluki ko siksa. Na didin pendurat swalla ko diyan di iyan. Na mataan na susalungan si ko kadnan ka na lagi dusang giburagun ko itungan niyo sa dunia. وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. Na madakala paging depiaka teliakan samalayat kugiiran kander waka orian ya na sinik sa akan skanian nasakan ni kendudan. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. Terwangka, hei mga manusia, sakan na matagakor kanu pumaka ektiara mapayag. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. Nasirana miya maratiaya guping gelub kiran sumanga pipia, na adna bagian irana maap agu pagperamapia. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. Nasirana miya manamar maminasa kung mga ayatami, arurum pisaniran, nasiran man ni mga tao kung naraka jehim. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. Nada asyugu mikum yaunaan kaya Muhammad sugu udina nabi abadi igira miatia napserampong no syaitan subatia iyan na pagilangan wallah su ipserampong syaitan orian ya nag-iipakatek na anwallah su mga ayat yan naswallah na matao wa maungangan. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. Kambeluin yan su ipserampong syaitan at yubo ko sirana kadadalman su mga puso iran sa gedemen gusto mga tetegas su mga puso iran na mataan na su mga derwaka na matatagudin ko kiyang gibas sa mawatan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Guadun katokawi o sirana piyamagan ko katao amataan na giya Quran na yan na benara puun ko kad na naka gumaparatiaya iranaya gutekenarkan yan sumanga puso iran na mataan aswalla ititu pengguna na uko sirana miya maratiaya ko kita untol. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. Nadi kepukah sosirana miya mangungkir ko kasesangkar kanian taman sa kapakat taling umakiran ubang kita mitalemba. Udi na makataling umakiran susiksa ko gawe iya daa kapipiyaw na ginawa. الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات
sukapaar sa alungan uto narkwalla kukumnian siran nasira na miya maratiya yang guping gelub kiran sa mga pipia na matagu ko mga surga apakadarandeng. Walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina faulaika lahum adhabun muhin. Nasumya mangungkir gupya kambu kegiran sa mga ayatami. Nasiran man na adna bagian nira na siksa apakahina. Walladhina hajaru fi sabilillah thumma qutilu aw matu layarzuqannahum Allah rizqan hasana wa inna Allah lahu khairur raziqin. Nasumya manugalin sa ingid makapantag kulalan wallah. Urian niya na miya perang siran. Udi na miya tay siran. Namataan na priskian siran din wallah sa riski mapia. Namataan as wallah. Nas kanian din lebi. Mapia ko pupamamagay sa riski. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnan. Wa inna Allah la'alimun halim. Mataan na pagkasulnian sirandan ko surga, kesuldan na keswat siranon, na mataan na swalla na titu matao matiger.